A idemo sad mi nešto novo vidjeti. Radi se o jednoj zanimljivoj priči. Pa bila je jedna zanimljiva priča baš ovih dana u Infozoni. Naši dragi gosti su bili Ivan Perić, mladi redatelj koji je napravio jedan sjajan film. Razgovarali smo s njime o njegovoj udruzi i o samom filmu. Pogledajte kako je to bilo, što smo zabilježili. Bili su jako zanimljivi. Svidit će vam se. Ide prilog o filmu Mjesto na kojem je umro posljednji čovjek. Sviđamo i malo filma. Malo? Koliko? Malo. Koliko? Malo. Ajde. Sigurno postoji nešto što vas jako u životu zanima, nešto što vas jako dobro ide, neki vaš talent i problem jedino što nema novaca, pa se baš ne možete pokazati u tome, niko vas još nije prepoznao i jednostavno ne ide. E pa nije tako. Postoje ljudi koji su živi dokaz da se može puno postići i bez velikih novaca i zato su s nama večeras u Stimulatoru naši gosti. Mi se nalazimo u prostorijama Infozone, a sa mnom su večeras mladi gospodin Ivan Perić i mladi gospodin Marko Kapitanović koji su članovi udruge Dream Division, udruge koja je osnovana nedavno, a koja iza sebe već ima jedan jako važan projekt o kojem ćemo sada pričati. Ivane, o čemu je to riječ? Riječ je o jednom dugometražnom filmu, znanstveno-fantastičnom art thriller. Zove se Mjesto na kojem je umro posljednji čovjek. Radnja, evo, u kratkim crtama, odvija se u budućnosti, u nekoj nedefiniranoj. I film se bavi, ajmo reći, nekim temama život, smrt, nada, beznađe, znači o društvu općenito. I normalno, pošto je to art film, razlikuje se od ovih, ajmo reći, današnjih akcijskih filmova. S nama je glavni glumac tog filma, Marko. Marko, film je sniman svuda okolo i kakve su reakcije ljudi koji su ga okolo vidjeli? Pa reakcije ljudi su bile, mislim, jako zanimljive. Taj čak dok smo snimali u set je uletila hitna pomoć, ljudi su zvali u nekakvim momentima na policiju ili kad su nas vidjeli sa gas maskama i šta radimo, mislim, znam, mogu nekako to sebi predočiti kako im je to izgledalo, tako da su reakcije u krajnjem slučaju bile ovako zanimljive s naše strane. Koliko je vas sudjelovalo u izradi ovog filma i kakav je bio budžet? Nećemo o budžetu sad govoriti, nego čisto onako da se ne bi stekao krivi dojam o filmu, a bilo nas, samo reći, jedno 5-6 članova Dream Divisiona koji su ujedno glumili i kad nisu glumili, onda su radili neke ostale stvari. Znači, mi smo djelovali kao jedno tijelo, a svaki taj jedan organ. Bez organa, normalno, mi bio sakaćen, jel? I nabrojati koji su ljudi u ekipi, to je normalno Marko Kapitanović, Mirko Gabelica, Teja Radić, Dragan Kovačević, Nada Hunjak i ja. I normalno bilo tu još ljudi koji su nam pomogli na razne načine, tipa preko rekvizita ili bilo šta drugo, ali tu je i naš prijatelj Marko Novaković koji ima Studio Wave i on je dosta pomogao oko zvuka, tako da i taj aspekt filma bude na visokoj razini. Stvarno super film, ne samo da je gotov, nego ima i premijeru 22. ovog mjeseca u kinoteci Zlatna vrata u 20 sati, ali ne samo da ima splitsku premijeru, nego i nastavlja se i dalje. Tako je, nastavlja se dalje. Za 7 dana film će biti prikazivan u Samoboru i to je filmski festival na koji smo prošli, zbog toga smo jako sretni što nam je to uspjelo i nadamo se još sljedećim festivalima koji već budu slijedili tamo u 3. mjeseca pa nadalje. Sigurno kad budu novi festival onda ćemo vas opet i ugostiti, a otkud potreba za osnivanjem udruge? Mi smo, znači, poznajemo se već duže vrijeme i zanima nas, samo reći, umjetnost, filmovi, ja reći nekako kreativno stvaralaštvo, a udrugu smo organizirali da bi, ja reći, ozakonili tu našu vezu. Znači, i na taj način normalno je lakše doći do sponzora i ljudi te doživljavaju ozbiljnije i kad postojiš kao udruga, nije ti samo neki koji je došao, ja bi snima, da mi pare. Da, sigurno. Ovo je bio vaš prvi projekt kao udruge, ili? Ovo je prvi projekt kao udruge, s tim da smo mi prije radili filmove koji su bili isto po raznim festivalima po Europi i tako dalje. Prošli film je bio u produkciji Kina Klub Split i Kile Tekile
I ovaj je film u produkciji način naše udruge Dream Division. Kako je bilo tebi kao glumcu sa dasaka koji život znače prijeći pred kameru? Pred kamerom, pa s obzirom da se snimalo, znači po ljeti bilo je jako vruće, ali ajmo reći što se tiče samoga kazališta i filma, uglavnom stvar glume, ajmo reći da je to nekakva energija koja se mora promijeniti kad ste u kazalištu i kad ste u filmu, tako da uglavnom jako zanimljivo, ne znam kako bi to... I kakva je bila energija na setu? Pa energija na setu je bila jako pozitivna, uglavnom i neobična za okolo ljude koji su gledali samo snimanje i na koje bi ovako naletili. I kažem, već sam rekao, znači kad te neko vidi sa gas maskom i u jaketi politi, ispada jako smiješno uglavnom, tako da zanimljivo. Meni zanimljivo, ljudima neobično okolo uglavnom, to je to. Pa je sigurno da je zanimljivo vidjeti nekoga ljeti sa gas maskom i jaknom. Ono što ćemo mi sad napraviti, da ne bi samo pričali, je i sami pogledati par inserta iz tog filma. Slijedi trailer filma Mjesto na kojem je umro posljednji čovjek. Pogledajmo zajedno jer ova dva čovjeka nisu došla praznih ruku. Bili su ovo Ivan i Marko, pozdravljamo i sve njihove i pogledajmo zajedno kako izgleda njihov video uradak. Idemo, stimulator.